फाइडिंग के फ्रेंड्सों सोंथिनि नालायनाय सिनि तिरपुराव टीचार ट्रेनिंग खायनायनि बागै जे नोटिस नंखौका अमंका सिनि साइटटा डायट कॉलेज हायके एकटा सीटीई कुमारघाट ओ जागायाव सिनि डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन नो प्राइमरी 1 to 6 नि टीचार खायनायनि बागै ट्रेनिंग खायजाक नांगौ 12 पास खांकेनो खलायमाननाय 12 एससी राव खांके 45% माननाय 12 पास खांकेनो ओ जागा चान्स मानो इगना डिफरेंस जों ताबुक ओ नोटिफिकेशन कामके नायलायनाय कयतारिं सिम कयतारिं जरा सिनि एप्लीकेशन फीस रबसो अबनो जों पूरा काहाम के बुसिने लायनाय इंगे नायदि सिनि 2 बछर अ कोर्स कांके ऑनलाइन एप्लीकेशन मा खायनाय अमो फ्रेंड्स सिनि 2 बछर बागै अ डीएलएड कोर्स प्री सर्विस खायनाय सिगां समनि मा खायो जों टेट आसुं थांगांके एलिमेंटरी टेट आसुं थांगांके जों डीएलएड नांगौ हायके बीएड नांगौ जों निसिनाव साइटा डायट कॉलेज दङ कायसा सीटीई कुमारघाट दङ ओ जागायाव टोटल प्राय 500 नि ऊपर सीट दङ गेरानि दिसं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन बागै अनेदि मिनिमम 50% मानजाक नांनाय इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन बा क्लास 12 50% मानजाक नांनाय 5% रिलैक्सेशन माननाय एसटी एससी टाइप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर माने 45% गनगो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑफ 45 गनगो अप्लाई खायमान सीट एबिलिटी दंगो डायट आगरतला ओ जागायाव 200 जना सीट आर फरै डायट काकराबन ओ जागा 180 जना सीट डायट कमलपुर ओ जागा 50 सीट डायट कैलाशहर ओ जागा 50 सीट आर सीटीई कुमारघाट 50 सीट टोटल प्राय 530 टा हाय दंगो नायनायदि वेबसाइट एप्लीकेशन फी नाय वेबसाइट गांके scert.online.tripura.gov.in जों एप्लाई मा खायनाय सिनि नोटिफिकेशन बरन मानाय सिं वेबसाइट आं नोटिफिकेशन नि लिंक रिरनाय वीडियो डिस्क्रिप्शन इंगाय सिनि फीस दंगो एप्लीकेशन फी 200 टाका यूआर ताई ईएसएम एक्स सर्विसमैन दंगके 200 टाका फीस मारनाय आर पुरे 150 टाका फॉर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी रंगके 150 टाका एप्लीकेशन फीस मारनाय इंगाय नायदि सिनि अमंका ताइताम साफी एससी एसटी अब्रंगके पेमेंट मोड does not arise हुजायको ओपन खाजायाको अबनि कुनो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन खायमानाय तिनि निसिमिन अंका 11 तारिख आर फॉर लास्ट डेट नाय सिनि 26 तारिख जरा हरनि 12 जरा गई जों बाकी एप्लाई खायनाय गांके हाउ टू एप्लाई नादि एप्लाई सेक्शन सिनि जों डायरेक्ट थांगोन एससीईआरटी ऑनलाइन थांगोन जों डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट थांगोन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन खायनाय वेबसाइट फायनाय सिनि डायरेक्ट रजिस्टर खायनाय फायनाय आ जागा जों नोटिस रक थांगै नायमानो नोटिस रकबो इंगा निनि एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट में थांगोन नों निनि एक्नॉलेजमेंट माय सक निन कंप्लीट इंगा नों एक्नॉलेजमेंट रिसीव खायमानानै कायसा आपनो वेरिफिकेशन नाफुरो नों मातलांनाय निनि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नि लगियो जदि नों निनि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खायजा गया ओरिजिनल नों जेफोरो सबमिट खायो थांगै
ba verification khayo physically babe afre esta nini application accept ngi anai sa afre romni nini nung document verification khaina furu tam matarang nai ojaga sajak tong nai ni sini madhyamik admit tai marksheet madhyamik admit card tai madhyamik marksheet tai class 12 ni marksheet arpore PRTC tai STSC tai PWD tai ex serviceman ni certificate nangnai ni sau jar tong nai rok PRTC tai STSC rok ke nade o jago grama to kobongon rnai sabo mannai chance abo merit list khlainu nai nei borok romde seat 530 ta seat 530 ta seat o kobongon roi tongka o jago ST ni reserve ni mote je reservation ni mote seat bagjang nai romde o jago nini 100 to nung busuk ni merit to tiki je tiki nai merit list bising tino list nongkhanai merit list bai ke toyari khaine nani di nini madhyamik ni mark khainai 20% ar nin 12 ni khainai 80% khlainai baki khlayabo nini madhyamik ni percentage romsidi 40 panangkha 40 hingke romdi nini 20 or 20% by gun khai nai 100 by divide khai keno nini madhyamik ni merit ni je percentage nongkhanai ar pore 12 ni je nini percentage by 80% ni into khlai nai 100 by divide khai keno je 12 ni merit ni percentage nongkhanai percentage nongke madhyamik by 12 ni no plus khai total mark nai no 100 to busuk khai aboni bisingte borok merit list sanamo inge nini je process complete mani abo verification application verification nai tai merit list bo ko khaine borok website honai sao website merit list nai jara list tiki nai rok apli sata arpore allotment khajang nai seat online against total 530 ta je seat tong ni samani saita je diet tai ekta CTE college to bagjang nai o seat no o pulawa ang je saka ga selection of college for admission will be based on merit list by tai reservation status ability of seat in college and priority of the candidates choice of institution nini choice khalai mon hone sawo institute tik man pore amti sawo okay facilitation centers will be open at all diet and CTE Kumarghat to help the candidates in applicant procedure and necessary information na khang ke ni jerom di diet ba je CTA Kumarghat ni candidate ko inko help khajan naiman hone sawo gasno friendsong jara DLED khanya ni tonerok norong ni teacher training bagai norok application submit khadi online ang website link re nai tai notification ni link bori re nai video discussion no thangai kaham kana nai di ngai asungno teisa jotono hai hambai